Ki khubor ki babnya. Ka Sarkar Meghalaya ka ladap yasoi sa skular bat ka Digital India Bhashini Division Jong Katanat Electronics and Information Technology ha State Convention Center ban Penrung ya ka Ktien Khasi bat Garo Shakaran San AI ka Bhashini. Menteri Rung ka Jelau kan rat ke Sangma bat Menteri Katanat Arts and Culture ba Paul Lyngba kilalam ya ka program yasoi ka Balaya Donlang Ru bat ki Khasi bat Achik Literature Societies ya Ktien Khasi ladap ban Penrung kat ba kajing Penrung ya Ktien Garo kadang ya chakmat ya ka State Language Mission balalam khmat do Chief Secretary iba DP Walang kan Kirshan ya kajing Pentri kam da ka ba pentikna ba kajing Penrung ya ka culture bat ki rukam keno ka long ba day ha ka AI kani ka sinjam ka Kirshan ru ya kajing Penlong ya Ktien Khasi bat Garo ka ba kongsan ha ki school bat ban kenti ya ki kam ha ki nong kendong Lyngba kajing penkala na ka sur sya kajing tho sya kajing gren bat kajing penkala na ka way ka jai Ktien sya ka way pat ha ka Bhashini. And the government of Meghalaya for going ahead and ensuring that we're able to translate the different languages, be it from Khasi to Garo, from Garo to Khasi, and even to other languages like English and Hindi, as well as other languages at the national level. Menteri Katanat Tribal Affairs ka Sarkar